Murakaza n'itibika mu gishanwa agiye kubasomera umugani witwa ubugwaneza. Ubugwaneza ni indangagaciro ituma umuntu yakira abandi, akabagaragariza umutima mwiza, akabafata neza, byaba ngombwa akabafasha uko ashoboye kandi nta kiguzi ategereje. Ubugwaneza butuma ushimisha abandi kandi nawe ukanezerwa. Iyo ukoreye mugenzi wawe igikorwa cyiza, nawe bimutera akanyamuneza, akiyumvisha ko iyo ineza agiriwe nawe azayigirira abandi. Ubugwaneza buravukanwa ariko ntibungana ku bantu bose. Niyo mpamvu hari ibyo twigira ku bandi hakaba n'ibyo abandi batwigiraho. Bisaba buri wese kubanza akimenya, akabona kwisanzura ku bandi bagasabana. Ubugwaneza butera ubwuzu ubukora, butaretse n'abo bugirirwa muri rusange. Busana imitima ku bashenguwe n'akababaro, abari bafitanye amakimbirane bagasabana. Buri wese uko yaba ari kose ashobora kugira umutima wuje ubugwaneza. Kugira ubugwaneza si ugukora ibintu bihambaye, ni ukureba mugenzi wawe neza, ukamusuhuza, ukamusekera, ukamuganiriza ko umwishimiye, bikamutera akanyamuneza. Hari igihe umubwira ijambo ryiza rikamugirira akamaro mu byo akora byose. Ibi ni nko gufasha abarwayi, gusangira, koroherana, byose byerekana ubugwaneza. Nyamara kandi ubugwaneza si ukwemera ibyo umuntu abwiwe byose. Ubugwaneza ni ugushishoza, ntukore ibibangamira umutekano. Abantu bose baranzwe n'ubugwaneza, isi yaba nziza, tukabaho mu mahoro n'umudendezo.